Kamet karunde na gawe go palyang wal mei jutya galawa gule uda bechol be no mar chetiun yang mo kin bawya le ting chi mon de to wa godung gawun pande arang na lung yo gwi yam be ge pin ku ben rung ku ben tari ju kwal jok go po miet ku jul mo ti ma ku na gar ke ne gwe ji chol da ge china loi golwel magwina gar ke twen awin chani ge pin ge ne jam to ga ngot ko yik de awin en chani tari ju kwal jo ge ne tiang nom ko de awin en chani rung man ma yang ke lundet man ma yang ke gwe de chol dul go rod but yik kim kwa nya gorang ti da gorang mo yubi chok ban to barada diel tiom ti dalwel kinin me ina go ba dio ben ge ku ya dul go rod but Away, nyana tu ko polo well. Manuda ba de tunet kwa ba golong moy kininin budinge nyikina jin bongtong. Nyan tung chalang kametiet kurum de na gawe ko palyang ralmei. Nyan tung chalang kametiet kurum de na gawe ko palyang ralmei. Jutya galawa kuleu da bichol be no mar chetiun yang moy. Bichol be no mar chetiun yang moy. Kin bawya le ting chi mon de to wa godung ka hun pande arang na lung yot ni yam be agi pin gu ben rung gu ben tare jo kwal jok go po miet gu jul mo ti ma kuina gar ke ne gui di chode ke china loi golwen ma kuina gar ke twe nga win en chane agi pin ke ne jam to ga ngot kuik de nga win en chane tare jo kwal jok ke ne tiang nom Kudeng awin en chan rung man mayang ke lundet man mayang ke dari jola dol go rod but ikim kwa nya gorang ti da gorang mayubi ben to barada diel jom ti dalwel kinin be ina go ba dio ben ku ya dol go rod but en mo burayel en man na goti ka in min wal dia tin